Nina bembubo eshoba liyisilikithi, uHlamvana Bholu umlilo endulinde ubase nguMantshongo abe noQelebana. UZulu laduma obala lapho ungemunga ungemtholo. Nina beqhawe ngiyanibingelela bakwethu, ngiyanibingelela enhla nasezansi. Kuzo zonke indawo lapho nikhona bakwethu, nibingelelwa-ke intungwa lasenhla kwaSokhumalo. Ngingukholwa ngwakwaKhumalo bakwethu, kuyiKholo Khumalo TV ku-YouTube bakwethu. Intungwa lasenhla bakwethu igama isilo-ke uShaka-ke esasibizwa-ke ngalo. Igama-ke ilembe lalibizwa-ke ngalo-ke ngenkathi-ke lisekwamthethwa-ke liphekwa. Liphekwa-ke laphaya-ke isilo-ke sabathethwa-ke isilo-ke udingiswayo-ke. Ugodongwane woyengo uSongobe-ke wamakhanda. Nina beqhawe ilembe-ke lalibizwa-ke ngokuthi liyintungwa lasenhla. Nami-ke ngokuthanda-ke umlando walo-ke ngase ngiyibiza-ke ngokuthi-ke ngiyintungwa lasenhla kwaSokhumalo nina beqhawe. Ngizochaza nina besilo esikhulu, isilo esinamandla ngezisho ey'phathelene-ke nabantu nina beqhawe ey'thinta kakhulu-ke abantu. Ukufakana imilomo uma kuthiwa-ke abantu basafakana imilomo basuke besaxoxa, ukuxoxa lokho. Ukufunda kwezakho-ke ukufunda kwezakho-ke usheshe ubone-ke uma-ke izinto-ke zingamile kahle, usheshe ubone kuthiwa-ke ufunde kwezakho-ke uma wenze njalo ufunde kwezakho. Ukuhlaba-ke ngozipho, ukwexwayisa umuntu-ke ngengozi angayiboni yena ingozi-ke engahle-ke imehlele. Ukuphatha emehlweni, ukukhohlisa umuntu, ukukhohlisa umuntu-ke nina beqhawe. Kubuye-ke kuthiwe ukushaya umuntu-ke ngemfi iphindiwe nina beqhawe. Ukusina-ke ngethambo lomunye, ukusina-ke ngethambo lomuntu noma ngethambo lomunye-ke. Ukuhlekisa-ke ngosizi-ke lomunye umuntu-ke kwabanye nina bakwethu usina-ke ngethambo lakhe uma wenze njalo-ke. Ukuthatha ngozwane, ukuntshontsha, ukuntshontsha nina beqhawe. Ukubeka-ke isandla, ukubeka-ke isandla-ke ukushaya umuntu. Ukubeka-ke izandla, ukuthandazela bakwethu uma ngabe kuthiwa-ke umuntu-ke usayobekwa izandla-ke ngabe fundise usuke-ke sayothandazelwa. Kodwa-ke uma ngabe kuthiwa ubekwe-ke isandla-ke usuke eshayiwe nina beqhawe, kusuke-ke kuchaza ukuthi ushayiwe-ke loyo muntu nina bembube. Ukuhlala-ke libhojozi, ukuhlalela-ke ovalweni, ukuhlalela ovalweni mhlambe ngesizathu-ke sesimo-ke esithile-ke noma somuntu-ke othile oyisigebengu endaweni-ke obulala abantu, odlwengula abantu besifazana-ke. Abantu-ke bakuleyo ndawo uma lokungakhululeki kwabo ngenxa yakhe kuthiwa-ke bahleli-ke libhojozi, bahleli-ke libhojozi nina beqhawe, nina bembube. Kubuye-ke kuthiwe kubamba-ke amazinyo, babambe-ke amazinyo. Ukuhlalela-ke ovalweni, kuhlala nje ukhathazekile ukuthi angahle mhlawumbe uyoqhamuka loyo muntu oyisigebengu noma leyo nto leyo esuke inganihlalisile kahle nina beqhawe. Angigqize eqakala-ke anginandaba nalokho, akungihluphi-ke ngalutho. Ukuhlala amagqozo, ukuhlala amagqozo-ke ukuhlala amagqozo-ke nina bembube-ke angazi ngachaza kanjani-ke. Kodwa-ke ungamoshi isikhathi, ungalokhu nje uthithiza-ke umoshe isikhathi-ke. Ugibela-ke phezu kwaleyo nto okufuneke ngabe-ke uyayenza, ungalokhu-ke umosha-ke isikhathi. Isibonelo nje senkulumo engabekisa ngaso. uSiphecelengwana uthe mayezwa ukuthi-ke uMadolo-ke nguyena-ke ontshontshe-ke iy'nkukhu zakhe-ke wavele waphikelela khona kwaMadolo. Wavele wathi mayefika-ke wahlala amagqozo ngenduku. Ileso simo leso bakwethu, ukuhlala amagqozo-ke. Ungalokhu uthithiza umosha isikhathi ubuza imibuzo nina beqhawe. Angihlabele mgama, ngicabanga ukuthi abesilo-ke bangizwile-ke. Baqondile-ke, bayiqonde kahle-ke incazelo-ke yami. Kuyihlaba kuMalundu, uyithela kuMalundu uyichome. Uma kuthiwa-ke wayithela kuMalundu, ufike wayithela kuMalundu wayichoma. Ukusuka mhlambe kini ekhaya ukuthi uyoshaya umuntu. Mhlambe ngoba umbona-ke edelelekile, mhlambe ngomzimba, mhlambe umzimba wakho umncane. Wena-ke uthe kuba isidlakela-ke kunaye. Bese-ke wena-ke uyasuka-ke uyomshaya-ke loyo muntu.
kanti loyo muntu uyofika ayilwele ngigcina-ke ngishayane nabukana leso simo-ke leso kuthiwa-ke uyithele kumalunda-ke wayichoma kuyithela-ke umalunda-ke uyichome nina beqhawe angihlabele mkama ukuhlala emadevini ukuphazamisa omunye umuntu-ke inkulumo-ke yomunye umuntu-ke esaqhubeka-ke inkulumo yakhe bese-ke wena-ke uyakhuluma-ke uyamphazamisa nina beqhawe ukuhlala emadevini-ke lokho. Asihlabele mkami bakwethu kubeka amazwi ukukhuluma-ke endaweni-ke lapho-ke kuhlangenwe khona ey'mbizweni-ke kanjena-ke emhlanganweni kubeka amazwi-ke lokho-ke bakwethu ukusenga umuntu ukuncenga umuntu-ke umncenga-ke ukuba-ke akutshele-ke into-ke eyimfihlo nina beqhawe akutshele-ke mhlambe okuthile okuyimfihlo ukubuyela kunina kusuke kushiwo-ke ilanga uma selishona nina beqhawe ukusika kwamancane-ke kuba nesihawu-ke nozwelo-ke nina beqhawe kwasika kwamancane kumina ngenkathi-ke ngibona-ke umama-ke kaSibanibani-ke ehluphekile kwasika kwamancane kulapho bakwethu ngicabanga ukuthi abesilo-ke bayaqonda-ke nina bembube-ke bayayiqonda-ke incazelo-ke yami nina bembube ngisazama ukucabanga njalo bakwethu ngizazama-ke ukucabanga nina bembube ngisazama ukucabanga bakwethu cha ake ngimeke lapho bakwethu baphileke abesilo baphileke abesilo akashongo njalo kaNdaba uZulu salwa nempi wasalwa nempi amadube esandlwane akashongo njalo wenkosi uZulu salwa nempi wasalwa nempi amadube esandlwane akashongo njalo kaMusu uZulu salwa wasalwa nempi amadube esandlwane amangisi esandlwane uZulu salwa nina bakaHlamvana Bhulu umlilo endulinde ubaswe ngumantshonga benoqelebane nina beqhawe